obi a mama muskasa nkwa pasapasa bia momo nye faso bia no o san kokwa pasapasa no obi pra oni ba ko pa ya nipa no o wi ni on ebusuafo na kodi oni mo be bia me se ti awi achi ye ko to abai obi no obeboa ye ntena se me ka cho mo se omo mo ni nda ho obi a be mo ska bia se on kwa nyima bone bia mo obi anye Obibia akwaba ede eba too much GHS so moso fomu ni aba ekweskapa nene so minimo edi ehye nene de yaba bepiemo ewo eye kantamanto mpaboafo ni ye maame no wamo wa ha ne ye papa nom enene de ye ne womom ebetwetwe eye enkomo ede afa eye December 7th abatwa ebekoso no sen ena womu hu no ACF womu gidi se ebekwa asundwem anase basabasa ye bi ebetimi SC na se bibi sa nsusu ebetimi akoso am ede ne ebetimi ye ede abua esi ano ekwan na efuto omo won so de ma empanifo no wo mo de aka ho enti abusuafo kan ye ho na ye ne ye maame nom ene ye papa nom enkotwetwe eye enkomo yo me maame me mo akwa batu ma GHS so bibi abokodi boko yo ma abatu ya ebeba so eye December 17th sen ena wo hu no ACF abatu ne de minim sana na ado waya ade bebre nti amafuta nechi a omo pepa omo ho omo beto ama no esanse oba free education obo wa ne be wi school be 10 years o se oye ejuma obe ye ejuma fa akola ne nko school enti na ado ba omo ba tine efie dada hina omo ko school eto so mienu lockdown ba ya obi ekwan amama waya do ya mama fusika omo ejuma se omo sika to sin mama fu bebre kar kwa o ye shepoku ase ekwan o ye enije wo hu bebre anti me no to me no me meto ama nti sa na obi so be den obeto ama okay na ma ye hwe eye abato ye bedodo na hwe ne o ma ekoye ye voters register eye binumo hyehi nkofo moto na binumo tutu etuo no omususu se eye abato ye wan hwe abasabasa ye ebesi no susu de na betimi akafa ho omo moto hyehi ne ade no eye adwumbo ne no wo mutirim omo pese omo de bibi tu na ado so adwumbo ne ni tirim nti omo ya sa ade no eye pesem kunya na omo de ya sa ade no boko be ye din sa wo ebe ye din basabasa ye bia es David na ye hwe eye ebi wo honom a ebrebe so se ye baba to aba hu ni akokọ fefa eye bodyguards na ye de o ma baba begina honom na eye penchen eno so no eye de na be ka che ye mpanifo a o mo hyeda oda enkrofo e ma o mo kokogina eye ba bia abato ekose wo mo koye basabasa de na betimi aka bodyguards na akofo mo no me de nka me efi eye me nko a nka me se eye esanse me ma ne bi wo ho mbekwa akono meduru bone ne ade na mo de abekọ trouble na basabasa eden esi wo nti so akofo bi so mo megina no mo nhye no mo nto aba na me de to me ne de na nka dwumbo ne bi anyeden enim na ama ye de enkomodide no eba eye na wieye no eye ebinum nsusu aye o madwen se wo mo de se ade no anko amfa ama wo mo de a ene ye chese emoja ebehwe agwa futo ben na de be ma emabunu na wo mo de katase hye ene nam sikani brenti wo mo be de eche adi ewu e wa abato afi futo ben na de be ma wo e ka me nko a eno ane se ye be fre twedi amponko ame se abato na ye beto ma basabasa bi anye emoja chiegu anye na minim sa manga na so de moja ntumi hie ngu de biara da esanse ye nyame na ye som no ota ye ti awade hinare mutim basabasa biara no a ebeba abusia for se de ye maame esen basabasa bi no ha ebeba ye maame ye beda wase me maame me mo akwa batuma GHS yenia bibi abokodi Yesu adom bibi yeda erade ase maame eye abatuo ye nim se enche bia ye de ye kokromoti be kwakwa tintim e de ape eye mampanyi de ama ye mamoyi na ye hwe eye abatuo ye binu mu hwe se de voters register no eti ekoye na basabasa ye ebetimi esi ewo eye wo maimu wo so wadwentwefa eho enesen nyame nti basabasa ye ne bi ye ni wa besi maame de nti na ma wo hu ni se basabasa ye ntimi nsi so wo nyame a papa e ba ye se de obeye ye no me de ye me fe pa vi se obi ba awie school dada wo fie eso se nyame suro ni wo mu a untumi nya bibi se nyame suro ni wo mu anti papa na oba ye no nyame suro bi woni mu ti wo hu se oboa ahiafo no mo wo fie o mu ni bi no mo ma betumi akọ school
ampa so waye ebinim akọ omo wie ti waye ade pa ti basa ye de meji me de menya kopon kire me se bi ni ho ebesi ebesi na ye asundue hu ni sa asundue na be ba totoro because ye hwe eye abato dodo na obu hu ni afa enkrofo aba begina honum na o matambola boxes na o mu de fa hanom na chese akwakoye etututu ne yi hu ni se de eye abato yi enkrofo emi ni obi apese won ma ne mampanyi memedi akonya no bibi sa betimi asi o da be ensi if say ye no de enti ba ne sane se adebuo bebre na ye mu no eno so ka ho enkola ensesa peni wu akola oni wa no betra peni mu eti adebuo na ye mu no eno so ka ho nte na yesa se wu yesa yesa o mangana no mampeni akasa mfa ne na nsi fom se akola ntumi nkasa ntia peni mu se wu akola yesa ma akola nkasa ntia peni mu enye sa de na yesa nya na nsi mampeni nhwe no si hu kwan sa akola ketu otumi ka wadwin kire peni mu enye akola nti wuhu ne say ye bua nkwada ne mu ade no na ma eye sa ntokwa no nyama ne ye de e ba fi se ba ko kaka ba ko bedi nechi edigidigidi ne manso ne minti ase de beba sa nyama ne nyina so etutwa nti ma mo hwe ne mo be na wose yemfa engu akwama ebeboa ma sa eye ntokwa na abia koso wa amahodo so ne ebi entimi nsi wo man Ghana mu ane ne yire se de bia ibo mpaye eti dani danyina koso ayemfra Yesu yemmo mpaye se wrade ohun ye mobo no betena ye ntem se de be ya bre nyina no basa ye nya de ensi se ye wo Yesu a ye wadi nyina ye ma me ye de enkomodide ni esi na wo hwe eye mpanifo a wo mo hyeda ebo eye nkwada ne bi epa emo mu di sa adwuma na futo be na de be ma eye sampanifo no mo ye sa de mo nya na emo a mo fi sa kontebu ho Yesu so de na ketua kita ne nsa na o de bre obi ase na adwuma ye de etie eti se wo ye bibi enne wo be ka se fa so asotwe bi enne ekira ewo ekire wo ma wo nana no nyina bebe o musa be ye de ebe kan enti ma ye nye de ma yen kasa ntia mpenifo na nana so na adwuma na oba ye so ba be ye no onwie ye ti nana de nyame nhira ne pa wonyama wo ye bi se wa ye bi oba ye dum so ne nyame nyina ajai yensuo wadi nsuo 3 months ye nsuo buye light or the chair waya de pa nya nipa manyina mpenifo bebe aba so ya anya ne sa ti de oye de waya de nyame nhira no yakopon nkoso antu ne nkwandem na ne eda na kuma so ohwehwe yakoma pono nyame nyema no ye ma me ye beda wase bebe nyame nhira amen abusiafo mesa so emama kwa bebe ne abehia ye ma me bi e wa ha ye pese ye ne no etwetwe nkomare ye ma kwa ba ya nua bibi abokode ato an ye de rade ase mama ye abato a ebekoso on December 7th enunti na ma ya bepiemu ahanom ensensem bi ekoso wo social media ni baby abedodo na susu sem abato yi de se de enioma ekono ntokwa ebetimi asi basabasa ye betimi asi sei na wonso hu no esi efa abato we de ntokwa bi ansi ane kura ne be simple kura ma ye betuna sundwen kura basabasa bi ene obesi mama denti na ma wodwen se basabasa ye entimi ensi me am me hwese na o man pay not so no me hwe se na wa to na me nya so se bibia betime se say voting card ko ye adi card nyama no me hu basa bia esi bia nya se abato we dia fi we dia emba boko yo voting card a wo kan ho asemi atwen adwen si bibi so ebinom ko ye a omkoko twere wo mu ko hwehwe wo mu edi no omko ye wo mu edi enim enti wo na se wakọ akotwere wudi na wudi ankwa ankopie ba wugidi se abato no edura wo be ye kom se enkoso asundue mu ana no dia me dia ba kwa check ba me di wo mu ba me ni ba no so aban batutu ni ama obi a oni dia mbem bia bebem obi a ni dia mbem bia betimi abem pacho ai yo na ma ye hwa aya na ebinum susu se mpanifo binum susu hyase na aya wo mo bo eye enkwada no epa ma wo mo kokoye ntokwa na se wo mo kokoye ne ense emfata enti se eye no kresa efuto ben na de be ma mpanifo wo mo bo eye youth ne pa ema wo mo de ntokwa ekoso efutu akara ma mpenifo ne se abato ho tokwa ne sikatwe ne moja hwegu no mfa so bie ne so enya ne se betuna asundwe mu eni nipa ba akopɛ eni nipa ba akona wo ye yakob because nyame na wo ye na oboye enti bia ni ho a be kan se ade pasabasa be ba enti enya asundwe mu efutu be ma mbu no se obi a bo muska se nkwa pasabasa bia momo nye faso bie no o san kokwa pasabasa no obi pra oni ba ko pa ya nipa no o wi ni on ebusuafo na kodi oni mo be bia be se ti awia chi ye ko to abai obi no be boa ye nti na se me ka cho mo se omo mo ni nda ho obi a be mo ska bia se
onkwa nyima bone bia ma obi anye for me sa asome papa mu e wa ha me ne no e be twetwe nkomo enti kan ye ho e o papa me ma akwa ya bia abakodi Yesu aduma papa e ho ye de rade ase ye abato yintia na yama ya bepie mu e wa ha no na wo hwe se de enioma e call from ye voters registration e bebe sise yi na aka ma yakwakoto abeya dodo na susu se entokwa basabasa ye ebetimi esi den na wo so wo dwen efa eho oh basabasa de ebi nsi da we kan wa ne mpre wa twisi na ye ko yi basabasa de ebi nsi da ye fiase ye ba ko mienu miensa ekopo mienum ensia enso enwotwe na yewura mi nyame adawro ma wa hwe ye so ya dom abibia e ba se enso ebe wiase na bibia ba din Ghana for de do ye ho se pass into ko besi de ebi nsi Ghana hada for se reba ene de akana show you pa wo ma ya ti asese basabasa ense ebinum susu se enam voters register ya ebinum kwa wo mudin enimu na edu abato na fe na ebetimi amasa de na me ebi nsi man mu da de wodwen sa no wa ebi nsi da dodwen sa no wa kura ba se da na ye hwe ye se de enioma ekona dodo na ya na emabunu no na ye hye da ebo wo mo pa ma wo mo eye enioma bi a ensem fata e de wantwi no eba enti eden na obeka cha ye emabunu na ya na ye hye wo mo ema wo mo edi sadwan enam sika wo mo benya no enti well emabunu de mahunu se be adwuma ni man ni mu enti onya kan bibia pa na odi so gigigigigigi de obodi ne hwan ene hia no wo na papa yi ba yen so na me ya ma wo de enyo kaka ba se ebi ni fan den aye kan sen oh aye yeah and honom da bi na fan sa aye bugati how do you call it food and what yeah food and oh how do you call it planting and food no or the aba me ko ba kura ho se ya bebre boys me be na ke sabi o mo ye mo an fata no bebre nga djuma mo je ka se wotimi se koko nurse ne manema o busu bebre nti ama e be ye dene e wo fa kura se wo de kutupa we bi wo de nka ha de wotimi se da hom na boys ni bi da hom panya wotimi se na djuma na mo na but enye possible sa se kutupa no se wotimi se education akopa ko down pa this time round education ko down akobo se sumpa ye pa nti nyi sa bo cho ukada ya boys na mo se obi anya bibi kaka o na won ye enti o fa na mo to sa se ni sa se je wasi na jitu si na je se na won ko say enya possible sa wo se first na ani bi enya shada nyi wo sa se ya to ban sa to sa se ye ko ye ni kakra nti mo boys na bi ni bi akapa ati e be ye dene se bi wo se bi tu pa so onko sa ne ma no e be de pa ye mpanifo no so aya no wo mo etai eye akire epia eye emabunu no ma wo mo disa edwuma na eden na no so beka che ye mpanifo na ya no wo mo disika edada wo mo ede aya adwemu pobi tu wo mo tirimu se bia wo ya method ka ma o mema meto moto ama meyesi ya ma wa ma wo so atimi akonkan eden na no so beka che ye ni e ka sa akire wo no na wo ka che ne se papa oba ne wo hefa oba na wo no wo hefa sebe wo nkwa na ade ko disa ni no bujuma akire wo nkwa easily I do and die. You either gain or lose. Others will be transferred and so boko. So, into all catcher one. A massa can that dow. Na can dear. It will be certain biela. Name one and so one woman who are because unconfident and one and may be once forever. We have forever and ever. So, into all catcher one. Not papa until also one way far. Just a while, just the period not also talk to Pano or get within Chinchina question. Nasadin flew with Bishop with now. On we see I see was asa on ni fika biem ka o de ma ka de bi say see on fika biem enti say all just all show all ticket that I so we say dada now so man wen na obusefo ne wen a chinchina wo se me kwasa de we na me nyisa de we no I tell for obusefo ne ma ne nyina yen ko na kwasa de no so no se bi te hu sa adwen kakra an get that wo mani hu say yes e say so o mani be kan ho ne ke nyina e ko na scan na de ma nyina e hye so no ye na wa say mabu no o mani bia kasa say this time round no yen ko na sa biem oh yen ko sa biem kura e wo mu sa e bi bitima a hold on that ayi mom but enye so much sa this time now education na go down and as the first na yeah rush or say no this time no you wouldn't have it easy sa ya papa ya wo hwe se de ebinum ani abre wo dom hu ne se wo mo anya de wo pede wo be hwe mo jago na futu ben e na de ba wo ma wo mo susu se basabasa ye ebetimi asi e wo ye abato yi emu oh searching chinchina na wa maso a embutu ye mo jahwe gudi ye ene de me no manya adwene se
nyakopo isi hene nyame isi hene nyame na ma nyame kasese ya na eno ano woni pa bi na otu sasase so no matter what you do the nyame kana no ano no enti wo ho ode ntimi anya hwe da sasase so da never searching chinchina se mbe o mampani ntino se me san kan dia se de besi ene de e ma so sa sasase so no ontimi sani fa so ontimi na ho de ahen wontumi anya hwe da se wona afa eno ano no Ghana for yeti ho se papa wo ye de yin so mu da no matter what is case yin so mu da Mahama ye 2008 to 12 yi ai kokoti yi ai ko so fa yi yenya tutumi je tasi bi do wan ko yi ma ye de na so je fa na sa e fa sa ja won transa no ko e dem pa ba na pa so ba yi so no enti menye sure say chin na e wo say me mo pani nti say me fa ko si bi fa all angles e be ma pani ma mpena whatever I do no e wo say me do me ye na ende wo boa you lie you can never wo boa kura ye man wo boa you can never no matter what you are you can never God has made this country a peace country so you can never use your data to rule this country never and wo boa kura abusia for said ye papa ese no ndo hu ne se basabasa ye de enya de se ebi ebetumi asie na wo ye wagen so se wo be mamoja hwegu a enya de so se wo betumi aye because Ghana yete ye ho ase ye papa ye beda wase bebre o se da se papa why nyame hira mo pa ejo so abro bibia bokodi boko meba mama enim se eye afia ye wo mu eye abato afi na enche na eye abato no soso ye de kokomoti akwakotintim eye enkrata eso se ena wo hu enioma esi efa oh dem hu enioma sifa ni se de ye di hena adwene eye se ye koto aba mbi se ye de adwene ye adwene se ye koto aba bibi entimi nsi chese na me kwa ni minim se me koto aba ama menya yes mamepe mana ebinum susu se eye abatuo yi basabasa ye betimi asi because of say eye voters register yi wo mo ye ya wo mo kwakoye validation wo be kona wudin enim wo be kona ne din wo be kona ne din nim tia no krampo no se nkanya de se basabasa ye besi krampo na enam se wa kona ne din nim no krampo ntino obetimi ama wo be kwakoye bibi ewo eye center hono mama ntokwa etimi asi no so de na betimi aka ede afa ho oh de metimi aka fa ho se minim sa makwa register na me kwa na me din nim a e de be ya pisansa masamechi me ko gina honom na opehini bi aka kira me se ko na kokoye basabasa ye minim de be be kire o me ho nti de be boa me ne sa me kwa na me din nim amasamechi me kwa na me din nim na mpenfo de paper na beto na me din wo ma metimi ato but mintimi hu se makwa na me din nim a enam se me din nim se de basabasa ye be ye basabasa so we dia basabasa ye ntimi ensi ne hwasa de anyoma kwana basabasa ye bia ntimi ensi chese bade sam na yanka se ye hu ready say ya ma basabasa ye ensi basabasa ye si de yanka ba ha ye na se de wo kasa basabasa ye si a ebe ha ye yi dodo na hu ne se eye basabasa ye ne ebe ba ya na ye mpanifo binom e na ya na ehye kire ema eye emabunu no edi sa adwuma no enti afuto be na de be ma eye mpanifo ana se politicians a wo mu hu ne se tumi de ye den ya chinchina wo so wo mu nyanti wo mu hye mabunu ma wo mu di sa adwuma no afuto be na de be ma wo afuto amade be ma mpanifo ne se abofra na okwana ne din nim anya se me ye pehina me push ni se koma viral boss no so bra because sa me ka fa sa boss we ya e the problem for babra me enti ma foto ni se nka mpehimfo no omumu ni se nkwala no onwo no ye mpehimfo nkwala no na omo ye nchirima daachi ese nchirima daachi na se ba se me ma ba se ye si a me de ba se ya ba ma de ha kwala mfa happen hin on the wedika anti de minti me diskaba ma kwala se koma de so bra enam se the petimi timi nti na me kwa akopra na pretimi a na se china ba se nkwala ne ni ho a ma na obeye ye nchirima obi ye ni ho betimi ato ya bra boso ma ho don ye se ye be hye se we nya ye ni nyina ye Ghana ona nti amasa nam so e odi sika be pushim sa me fa nkonkom anya de be boa ye nti mpemfo nyam tu omfo ne se anya se omota nkwala ne nyansa wode edi scam akola yi ode bekwa akoma so ekopretimi abro na timi na wo pono opra Ghana kuya na yewo Ghana na eye ba akope enyemienu Ghana na ye ba akona se ba se mema akola anu nkonko fa ade na mbra me because of timi amepa mama Ghana na nkoyie nti amema me hunye de se kaya ekamenku
ne mpehimfoɔ na wɔn afotu ne sɛ wɔn ngyae sɛ yɛde sika bepia nkwalaa ma wɔn akɔma dia basabasayɛ abɛsi ye mama na eye enkwada no so wo mu gisika onam se wo mu ndo wo mu hia wo mu sikenti wo ndo wo dwen ye de ebekɔ so ndo de ni dia ne se ya ma ne sika na se ya ye adwen se ebeto ka ama ne ebeto moto ama ne ntino na wa gisika na wakɔ ye basabasa na so wakɔ fa ye ballot box na de ntɔkwa na de benchen aba no wo mu nso so na emebunu no den na bɛka de akyerɛ wo mu mebunu mama ka kyerɛ man sɛ wo se wo mu sua adeɛ so wusua adeɛ sɛ me pɛsɛ hu sɛ me da akye kɔ ekyira enya deɛ sɛ obɛyɛ ne sɛ wode saa basabasayɛ ɛbaba wakwem nti abɔfra de wusua deɛ wadi kan no a ɛma wutumi hu sɛ deɛ obetutu anamɔ akwala wusua deɛ wadi kan wututu anamɔra bibia bɛkɔ so yie but wansua deɛ a wadi kan na wo sɛ me kɔ sua deɛ a ɔpɛntɛm a de ɔhaw bɛbra wo da akye nti akwala deɛ wo sɛ wusua deɛ wadi kan na wusua deɛ ɛno na ɛbɛboa yɛ me nkyirima nkwala me mma no ɛna ɛbɛtumi aboa wɔ ye mama ye bɛda wase ebebre abusuafo sɛ deɛ ye mama ɛde ne nsɛm ato edwa ɛno no hu ne sɛ basabasa yesi a ɛde wɔ haw ɛde amane ɛna ɛbɛba abusuafo ye to aso yo papa me mo akwa ni jeusumi bibi abɔkɔ me adu bibia yo ye de radiance ye nim sɛ ye wɔ ɛyɛ abato afi emu na wo hwɛ from registration sɛ ye register ɛyɛ enuoma no ekokosi sɛ ye bɛkɔkɔto abɛyɛ sɛn na wo enuoma esi ɛfa me hu sɛ nyame hwe yensi me hu sɛ normal every time ye kɔtrɛ di sa na gidigidi romos ntɔkwa hwe yensi ye bɛto abayi papa because last year election sa ntɔkwa hwe yensi last year election ntokwensi by this year no ye hu ne say ya new voters register ebinom akwakohwa wo mudin ankwankopem ti hunsusu say enokwampo betimi ama ntokwa na aba na oh madam media obi dokose akohwa ni di obi nim no yisi we no the list ni ba ye hu say ni di omunti ya me nwanwa osi wa akohwa ni di wo hu ni di no say ashama MP no obeka sa yeah answer so see apart from onu nimpa 21,000 edin nim onu oyejuma wo yisi na wa ko check out say nimpa 21,000 din me hu say just propaganda sa na me hu na wo hwa ebinu susu say ya na say ntokwa ne beko so am empanifo no na ya na ema kwan omo hye nwomofra no putupa ema wo mu di sa adwuma no say ye no krasa de na futu ben na wo de be ma wo empanifo no me sometimes blame wo sister sa say me blame because anka we hustler ukọ we dwuma obi mbegina we nim say jiska yes and sa na sa konfo no mujuma ba every 4 years apart from 4 years no mujuma ba me say me gina we say ma po me dwuma untimi first can begina me nim say me kokunto na makokun ana me gina we example na me di ma say obra we uti o na obeka trem say G20 cedis ko bonus me ko a ochina so be de ubeba ba ukọ amanko a umba nti spend for so mu ba na yanko a me hu say me ntimi me blame youth na ya di echi ko no enti ene wo blame youth na futu ben na de be ma emabunu no abra abato ye ba bewura mu de na beka ede achewo se wo obi a wo nyansa onu nimpa na obeka chewo se ko bi obi aso so wo ma na ado jomma omunyi na obi a wo ma sa MPs organizers youth we omunyi na wo mba adenta hu dwi sa adenta onu anko friend ni ba se onko ba obi ana onko ye kuntokwa example say de ekosi wo ayewo aso we gon no yes do ye shoot ni nine of Free State region se kwase asem u ye adi wa Accra u Free State region be de se ku e free ni sa na mi nti sa mi say youth na e kan u koto abatu otu u koto abakọ ofie that's all u be de ya papa ye bada wasi ebebre say de ordinary samatujo hu se koto abawi a na wo ko ofie hu no bia eni asem ebusuafo aha ene ye de ye nkomo twetwe no ebesi Prophet Kum Chacha. On se me catch was say, Bomaden ne too much GH. On se me can ye nyane, bonne pan, kasi pe wo wi ase asondin. Asondin ti na Adam, won hu nyame yenu nyam no. Won hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade. Cat won. Na Bomaden ne be too much GH. Be ne subscribe. Bomaden o be pe na wa ye subscribe. O subscribe na subscribe a
na wobenya nneɛma pɛ a wopɛ nneɛma papa a wopɛ ahwɛ nyame hyira wo na wura